volim jasna da je slika, da je čisti kolor, da je boja kako treba i tako, to uvijek odvagnem. Inače, kaže, ne slika se bojama nego osjećajem. Znači, mora biti emocija. A predstavio bi kao što je i naslov, jer i sliku čini svjetlo i sjena. A motiv je bio sam najprije iznenađen šta da predstavim, jer imam raznolik stvarno. Onda došao nečak Boris, on je rekao, može sve što radiš pokazati, otprilike. I ja sam to, nisam jedno kipove donesao, ja i kiparim. Jer ko zna trodimenzionalnu slikat, zna i komponirati i kiparit, ne. A onda volim i onda neke druge apstrakcije. Ja uvijek imam, ne znam zašto imam u sebi, ja sam uvijek hodao i crtkaro. Ja sam za vrijeme Domovinskog rata sjedio u kafićima, tkalča je bila meni glavna. Ja sam onda sa strane puno portreta radio. E sad, stvar je u tome kad sam počeo slikat na kompjuter, me to zainteresiralo. Boris Nečak doneo kompjuter i rekao ovako, veli može slika. Rekao, ja ti ne znam upaliti kompjuter, aj ti meni pokaži. Ali to je bilo prije 20 godina, ja sam bio mlađi. I on meni pokaže i sad kak se može crtati. On nađe tamo Paintu gdje ima i tu su vam boje, tu vam je alat koji hoćete. Ja to još uvijek ništa, sve meni to umagli. I trebalo je vremena, ali ja sam počeo kopkati oko toga i počeo sam slikati. Ja počnem slikat, slika nestane. Joj, rekao šta, nikak ju naći. Velim, ja zovem Borisa. Boris, meni slika nestala. Velim, moraš je potvrditi da ti slika ostao pa dalje. I ja sam skušao na koji način se to može slikati. Recimo da vam objasnim na neki način, recimo neku sliku imate i nijanse. Od svjetlije do tamnije. Onda sam i to skušao. Onda recimo ako ti dobiš, ako je nešto u polu sjediš, onda ideš to si variraš i dobiš kao da se slikom bojom. Crtani film, imam crtani, imam i toga, da. Tako da, kad bi vam rekao, ja uvijek volim nešto istražiti. To je tako i u slikarstvu. Ja sam vam recimo kupe, koje do tamo onih slika, recimo koje vidite, koje su neke čudne, koje, šta je ono, ni biciklista, ali meni je to moj mozak hoće. To vam je to, da. Petrinska panorama, stranica je prava. Informacija i zabava bez zaborava.